nitakorera wa imu ramuria. Kuringana na urugamiriri wa thibitari wa Pulse, utungata wa urigitani uria gukorwo kiheanwo kwa ihinda ria thiku 7 mwena wa Nyahururu ukite thutha wa kwirikana ati makiria ma gicunji kia 30% kia arwaru aria makoretwo magikinyia thibitari-ini ucio mari na mathina matiganite ma magego. Leo ilikuwa siku ya kufungua clinic yetu ya meno, kliniki ya kisasa, na katika ratiba ya leo tulikuwa tunakagua meno na kufanya dental check-up ya bure kwa wananchi wote wa Nyahururu. Hari Nyahururu ni tuonaga andu ta 30% mena thina wa magego, na arora hari mirimu iria yothe ingikika thina ri ukona kiu ni kiwango kinene muno kia mirimu agikia thina agikorwo ni thina umwe. Mihango eno igukorwo igikuruhania guthurimwo utheru na thina wa magego o undu umwe na muingi guthomithio uria ubatie kuigaga magego mari matheru. He wiki ino twina dental camp haria tureka screening ya tuhu ya andu aria mena thina wa magego niguo tuone thina uria menaguo na tumenye uria tukumateithia na ona tukiheaga andu advice uria magirwo kumenyerera magego mao. Dental check-up ni kukagua meno, kuangalia kama kuna shida yoyote ambayo mgonjwa huenda anajua iko ama huenda hajui, na kumwelekeza mbinu au jinsi ya kutatua mashida yao. Makiaria hindi ya kurugoria mihango eno hamwe na kurugoria mashini ya kiriu ya guteithiriria uheani wa utungata uyu, marigitari aya mahinyiriirie muingi guthurimagwo kaingi magego. Twina mashini njeru turehete na ni gututeithia kuhota kurora andu aingi ona makiria ya 20 o muthenya mena thina wa magego na tuhote kumatungatira ginya magie service specialized. So ni vizuri kutembelea daktari wa meno, kufanyiwa check-up at least mara 1 au mara 2 kila mwaka. Na ni wega ona kuonaga ndagitari o mwaka niguo akarora kana he thina wambiriirie niguo utangirwo tene. Gukiri uguo makinyiririe bata wa guthambia magego maita meri oro muthenya, kunywa mai na kuria matunda kaingi na gwithema na irio ciina cukari muingi niguo kugitira magego. Magego maitu twagirwo gukorwo tukima brush maita 3 muthenya, or at least warikia kuria irio ni wagirwo gukorwo ukibrush magego. Mtu wa kawaida anafaa kusugua meno at least angalau mara 2 kwa siku. Hiyo mara 2 inafaa kuwa asubuhi baada ya kunywa chai, ndio utoe ile sukari ya chai na sukari ya ile vyakula ambayo inaambatana na chai, na pia ya muhimu zaidi ni usiku kabla ya kwenda kulala. Koguo undu wa mwisho kamwirio komete after waria ni wagirwo ku brush magego. Usoke waria breakfast to brush, no ngihota ni wega ku brush after lunch. Linet Kwamboka, umwe wa andu aria mamukirite urigiti uyu, ni agathiriria utungata uyu akiuga we akoretwo na thina wa igego riake kwa ihinda ria mieri 3 kuria akoretwo akihuthira miti no akaga kuhona, na thutha wa gwikinya thibitari-ini ucio aramenyeka haria thina wake uri. Meno yangu ilianza kuniuma kama miezi 3 hivi imepita. Nimeishi nikiitumia miti shamba, lakini nimeona ya kwamba haisaidii. Mpaka siku ya leo nikaona ni vyema niweze kufika hapa ili niweze kupata matibabu. Wamenifanyia huduma bora. Kuna madawa wameniandikia. So ninaona ya kwamba wacha nishughulike na hayo madawa nione kama nitaweza kupona. Giriboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Alisha kiti zaidi.